Fatihah 7 nafas itu bagaimana? Begini, Nabi SAW baca Fatihah 7 kali berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Maka sebab tu ulama kata afdal kita baca 7 waqaf kerana 7 ayat. Okey? Jadi 7 kali berhenti. Setiap kali berhenti kita bernapas. Napas yang biasa, bukan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu maksudnya. Faham? Dan kalau kita wasal senapah, ulama jawab, bukan kita, harus. Nampak? Harus. Mana yang afdal? Kata Imam Nawawi, afdal dengan wakaf. Kan itu bacaan maksur yang Nabi baca. Okey?